ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news ka dei rein sa je me ko na pumangai de lei United States Texas ka chebam ge danai kru ke zeming remiting muige Astrol Festival Music Festival ni relang beting muige concert tebelone mina keren dize ngebelone mina hangte sermedo kadim chen ilei je salei Eyes rappers hello to chibe Travis Scott ne hello te bloge mina keren dize bup se limza ka nge blog ne mina angte setchok dimche ni le jai mina chumsia panui chui lusia je reuki gela le je sale Houston Police Department na saja apo Astrol Festival music ngi ge mina changrung si mena apo ge ka zawe ko go le jai apo patho shawe pe lup chang Astro Festival music ngi Houston ge bam je cancel to ni le je sale Sierra Leone West Africa gdege danai ku ruke zeming rimai tingi ge gri gu mi duizai gri gu chapong ba gri tankers Sierra Leone capital Freetown ge kdobe gri nai kdia galuze puak cha numalu suize gri pok pe pegene minar yak squeeze squee me chai di leizai mina ke me ka hazamna leize official report ne sale Official report ne saza aize mina changke beze gari gu macha tankers kene tropepe lura mina ke me pabau te ze lura wangane gri pokpe ze mina changke le je sale Danai kru ke zeming rima ge Assam State Nagon District ke Assam Police ne tingmui ge operation tet bege mobile phone gaze ba me mina hangna du Assam Police ne tuto luze ai me mina hangna tai ge ne mobile phone galu be haket him remdai chai ki ge pmi te ze rangkang langkai si gulei je sale Aiz Hybergone Police Station Officer in charge Staranga Patowari ne pepeite luza aime mobile phone hagame minahangna Hybergone High School taga panaina renbam kigene tuitole ja saleza aime minahangna ja Jharkhand malai panai jina Rajkumar Nuniyal Sonu Kumar Noniyal jai panaina officer in charge Patowari du kachakrangkang lakno na kdoira tele ja salei Superintendent of Nagon Police Anand Mishra na pugu 2 days ke tweet guys Patowari du te chi sangde ja ko tobe sam pega dele Anand Mishra ne says service before self misu kong meso mita de karai zambe Assam Police gulei je sale Maharashtra Ahmednagar District Hospital reuki ge jinai kuru ke jesro kamai ge intensive care unit ICU ge COVID-19 draws abam patient ram bombe bonge pathosia je mi to chu je minahang kru ke chai dilei je sale Aipo hami to chu betting chokunta cricket intensive care unit ICU COVID-19 razam me rante me du ka babam gine mi to chu da kunta aket pi gine mi tin ching omnu lei je sale Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray ne pasui shabadam lu samgai de lei jai aipo ge chai di melei ne du rangkang lak menge compensation te je pegu lei jai ka hazam melei ne du reuki ge television je telu rahang official ramata ga rangai de lei jai Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray ne palam chuk se apo de ge ka thai gi rahang district collectors te ge rangai ne lei je sale Union Health and Family Welfare zai National Vaccination Drive gu report sai suize zinai kru ke zes ro kamai ge COVID-19 re kablo lume reactive ze bina kro hakete set zai la krute set medu kabdele ze sale Health Ministry ne sa zinai kru ke zes ro kamai ge India ka de ge COVID re kablo lume reactive ze lang kaming sangring me dai medu kapkane le ze sale Barcelona Football Club ne karaibege Barcelona FC hang football midfielder na captain tuisan thogabe pe Xavi Hernandez to head coach na mai kumgena choose tingkum chang na jang kai dai hang changbe kalangai de lei T20 World Cup kiriken thabe South Africa na England jinai kru ke jesro kamai ge South Africa na England thabege South Africa na England du run kro na ngamni de lei Aigena na mai gu mara sam news ka loi ga de lei pi guys and kingani malai du to de lei